Yabona kodwa ku-PSL ayikho i-team ehlezi ne-gameplay njenge-Magesi FC. I-Magesi FC isidlale 9 games kwi-PSL. Idlale 9 games and kulowo 9 games lo beku-final ye-calling knockouts. Imagine only playing 9 games kwi-top flight football and senikwi-final ye-calling knockouts. Nikhipha i-Orlando Pirates, nakhipha i-Richards Bay FC, nakhipha i-TS Galaxy. Yabo ubheka indlela iMagesi FC approacha khona ama games wayo uzobona ukuthi cha ngempela bayazi into abazoyenza because maybe approach igame abafuni ukuphatha ibhola akusiyona le team le idlalela ibhola cha abadlali ibhola into abayenzayo bayafaka ibhasi bakulinde uze uba attack the more u-attack bayothola i-chance eyi-1 bayisebenzisa bakulimaze ngempela. And njengoba bepaka ibhasi nje hayi ngoba belipaka ibhasi ngoba bengenawo goalkeeper omnandi emuva bano goalkeeper wangempela emuva ovimba ngempela yabo Elvis Chipezeze since igame ye-Orlando Pirates igame ye-TS Galaxy nale game yanamhlanje uthola ama man of the match awards uno 100,000 abathathu manje abahleli ila edlala khona e-Orlando Pirates la wathola 100,000 useno 300,000 manje anawo ngokuvimba yabo because uba i-man of the match njengoba bepaka ibhasi nje bayazi bano goalkeeper vele okwaziyo vele ukuvimba bebeli penetrate ibhasi lapho bayakwazi ukupaka so i-match namhlanje ibingithusa imatch namhlanje because abamazi uBrendan Shooter ulo coach lo naye okwazi ukudlalisa ibhasi yabo but kune mistake eshawe i-defender le Richards Bay namhlanje elenze iMagesi li-capitalize njengoba ngisho iMagesi yenza sure ukuthi imithelo ithuba yalisebenzisa elisebenzisa ngempela defender le Richards Bay namhlanje lihead ibhola lihedela ukeeper ibhola liheda la laqoma la phansi ibhola umdlali we-Richards Bay uMashiyho lo wagijima wathatha ibhola lifaka enethini yabo so iMagesi kule season le izolimaza kakhulu yabo I hope iMolodi Sundowns izoya kwi-final iyodlala na iMagesi ngifuna ukubona ukuthi iMagesi izokwazi yini ukuvimba ipressure elethwa iSundowns because iSundowns ile team le attacker kakhulu kule season yabo mase kuthi iMagesi ile team le edefender kakhulu edefensive ngifuna ukubona wase kahle ngempela yini ezowenzala kuleyo final leyo yabo ngibafisela okuhle bafethu kuyangijabulisa ukubona ama team amancane kanje esuka kwi-NFD efika kwi-PSL ayibonakalisa ukuthi cha nawo ama team adinga ukuthatha serious yabo engathi bangangagcina kanje badlale basuke lezansi ku relegation zone yabo banga perform kamnandi kanje kuma cups but le performance le ireflect na kwi league yabo ireflect kwi league basuke ku relegation zone